Mtanga wenga ya ai mai ole kale sia wau. Ya o le fa o mase lua ma le sunga pule ya wal fa tau tai o le tatu Talofa Samoa pe o le masa nyai te au te tas. Ya ma lo le us. Tai ma lo fatare o sai tatu la amal foi la stofi. A stofi ne nei vai aso fa ngaluenga fa mga luenga se tatu tudu pa ngal tatu e ta sa TV o televisi lo ainga. Ia mal tātou polkala me le Talofa Samoa malo le folau malo malanga si tātou tunu ia mana te foi wa alfa mai le fa nunga le lei tai am nui o nei aso fo ia le lo fo le tua ia iona fa le o tātou tofil nei tai au ia le lo fo le tua lo tau si pea lo tau soi fua maso mātou o la vai fa Talofa i tamau le kalesia mautou faltua fa Talofa i lau whainga luenga tofi le tua sunga i fa whengai ngā mautou faltua e fa Talofa i fa urulunga so se kalesia e fa pia foi le loa le au whainga luenga tofi o whio i o tali lei po whea lava o puno wai ai tau tua ina o ngā luenga le tua e fa Talofa atu le tātou po kalame le Talofa Samoa i le alama i nei tai a fo Ya, Talofa fo i te tai o le tātou malo i le latu fo i tāpua inga, no fionga le au mamalu o le malo ma le masiofo, fa pe fo i le sui o le fono sui tō fia ma lau falitua, ya, tamai tai pāle mia, minsta o le kāpeneta, ya o le fonga whetalai ma sui mamalu o le pāle mene, ya, mātou te Talofa ma whawhelo i atu, fa pe fo i le whamasino sili, o li ma tamai tai whamasino, ya, mese fo i o le whamasinonga o au, ya, ma lo le alfa i mai nei tai au fo, ma lo le soifua manuia, Whaurulunga mtanga aduenga, pisinisi tuma oti, ia ai maise o company mai lato umalawa o lo whapea na ngā lulue o wāre tautuaina o le tātou atunu, o le alawa le whaiva ma le tiute, ia mā lore soifua, ana whai maia, whanunga le lei o nei aso fau. Talofa i le tātou usoitua o ia tuila manua, mā lore ala nei tai au, Talofa atu tātou porkalame, ia tono manuia nei aso i whea mga luenga ua afal tau vai aso. Ia le ua se e mātou i la stofi. Ia mā lola vanga rulue. Ia le lofo le tua. Ia tono manuia nai tu o le tātou tunu. Ia pe fwe le lofo le tua i mātou i Samonei. Patalofa ia manono ma polima. Mā lole ala. Patalofa atu tātou Talofa Samoa. Ya, Talofa fo i nei o tātou mātua pensione. Ya, nei o tātou mātua o Samoa i malai wāle whi aumana ngā luenga le tua. Ya, lea ua mapuane. Ya, o lo whaia pēr le whaiva o le tatalo mtapua ia whaiva o le ka le sia ma le atunu. Ya, mātou te Talofa atu e le ngata i Samoa nei. Ya, ai whapē fo i atunu e mamau. Whia lava le vaenga o le lalulangi o lo e maua mai ai. Ya, le tātou au unanga. Ya, mātou te Talofa mwhawhelo i atu. Mā lori soifua. Talofa i le nei tātou mātua. Le awa sina. Tapu ai lava i tātou whale. E awa tātou whea mga aluenga. Po whea i le Samoa tama whanau. E tapu ai ana i tātou tiute ma whaiva ina i tātou mātua. Talofa atu. Malo ta mamatina le ala whai mai nei tai a fou. E awi ia le lofa i wila verso i fua whaaloa loa. E awa le tusa fo i le ala. Wa falo lo so ifua ia e via lava le tua tono manuia e le tino ma fa ma le nganga ma lo lava ta kwa Talofa atu Talofa Samoa ia tu ia ele mfai foi ona whangaloina le Talofa ia i le pulenga malua sai o esa fitai tunga fo ia wale tapenanga o whainga lotu le vai aso watea ia i le tapua inga lau sunga le toi ina malwhalitua. Ia me se foi pa ia lo whainga luenga ia i le pulenga malua i sai ia Talofa mwhawhelo i atu ni tai au fau ia Talofa fo i le tapua inga le sunga le toina ia malwhalitua ia me se o le pulenga palauli ia ma lo le ala whai mai ni tai au fau ma lo fo i soifua whawhitai fo i mo tapenanga ia o le nei whamoe tā ua wale ka le sia mana whiau Talofa i le tātou nuu ma le awhio anga. Tāpua inga o le whaiva le sunga le whawhengai ngai. O tātou o singa taulanga le nei tā fau. Awa tele o tātou nuu ma le awhio anga. Ia se o lava i le
nei whanau, whaatalofa atu, ia le e whakasa I vai loa palau. Ia. Malo le, o le tāpua inga, le ala fo nei tai au, ia a whenga ia I tātou ma le tātou whainga lotu. Malo lava le whainga nei tai fo. Ia, o le whaatalofa maasani al tātou polkalame, ia I le company fo I o lo whapea lava o na ofo mai lo lātou tau au, soson mai fo I tino nei wha mo tāua o wale mo moli nā atu I lo maota ma lo lawa, ia o le nei polkalame tāua, le Talofa Samoa, ia whaatalofa atu I le pule lanko Johnny, ia whapea fo I le pulenga ma le ofisa atoa, ia ma lo le soifua manuia, manatu o nā fo I wausu, ia mo le whaatinonga, ia o whi au mga luenga o le so. Whaatalofa whata I le ofisa o le tau, o le o tātonu ale fitu whtau I ma le tātou talo le tau, ia e ua e mate sao whai lo ia makapoka me e whakoa pai mai kakoka le kau. Ai manatu le ale whai na fuli ni tai awa e wakua wai kakoka le kau. Nei vai ngā. Ia o le whaatalofa le official tau ngā luenga whai pēa tu ina mai o le talo le tau. Ia I le taimi ma le aso e tau an tau nuu mai ai ma lo lava ngā lulue. Ia le alofa o le atua. Ma lo si fo ina ia wa lava ngā luenga ma le bala wina ai o le talo le tau tu ina atu no le lango mai o le tātou te company a le motonga yo ngā lu matisila ma le tapangia motonga lango mai e tu ina atu tātou talo le tau whamatalanga winga lo wa le tau numera fa CO fa mo ngā sami o Samoa whamawina le official vai tau le tūla e 5 I le tai au nei aso tofi le nei luasfulvalu aparila lua whamalosia whautuanga mo o ngā sami o Samoa whamalosia whautuanga mo o ngā sami o Samoa o loo whamalosia pia whautuanga mo o ngā sami o le tunu mai a fua mai le peau mamafo le ea I se sifo New Zealand o le winga lo wa le tau e wha moe si iti ai le malosi o savili ma wha tupula I ai ngalu ma uma e o atu I le lua tesi ma le 5 mita pe sili atu fot mo le taimi nei o lo wha malosi a pea le whautuanga e pei ona tuina atu a o anga I mali e mai pea winga lo wa le tau e wha moe a fia ai I le aso a nga I le aso a taiao I le aso a nga I le aso a taiao a fianga o ngā sami o la tunu e a ave te tafe au ma sou le sami e a seisi whamatalanga o inga lo wa le tau e maua mai le tūla o le 5 I le afia finei e toi maua mai e seisi whamatalanga o inga lo wa le tau mo le sila fia si tātou tunu e winga na lo wa tau ai le fa so mai al tatu talo tau ia mana ia fu ile am tanga le tai au ia le winga lo no winga le fata ia o lo so sam le lapta inga mo nga te fali mo tatu le se lapta inga mo ni timunga mani le matangi malo losi ia o tulanga na ia mana ia mo le yaso ia o le lapta inga masani lama mo tātou o te taimi foi ua le leile le tau ua susulu la e foi le taimi ua palasi na timunga ia e fua I lau whātou whala inga foi ia o anga atu mo whi au mga luenga o le so o le whatau o le tātou iai pēa I le tātou sāsāl Komiti ia mana I vaenga whapena ia o le taulongolongo lava le al tātou porkalame ia mo le tausinga o le tātou Komiti o iai manatu le ua ma ua le li poto o le tātou Komiti o le vai aso ia mo le vai aso atoa ia mo le silfia na tua isau staimi ia o whaafonga sunga ia whatama le vaenga ale mana ia fa tu mana tu tasio pa anga na tala no naf afsiri mai pe e loa ia po le atonu le vaenga o le o atonu mea faitino foi le
e vave pepesi e whaamai. Me whai tino. Whaateta inga o le tala o le, me foi lele o le, po le pār whaistep o le whale, o se me foi lele e vave na fiso ta i tangata, foi lele tango fia. Ia ona whai le ma me pesi e whaamai. Po le lango le whaiskepu, po le au le whaikokoa. Ngai mai me whapenga, na fisili mai la whakamokoa ule iloa. E mana ia fisili a tonu e, ma e whakumanga. Mana ia. E loa, e foi lele whaatu manatu foi a tātou, e o akuro le mele whapeo ia kaulanga whango ulima pēa umonga ukango le mele. O le mea tonu a ngai whatau a iso se taimia e te anga i ai po whea lawa te alu iai. E te tau lava ona whao ngā le vai la au voi lele te tawhia iau au. Ia po e la talata voi se mea o iei se sinke fufulu ai au, te tawhia e fo iau au. Ma whao ngā se whasimori po le alawa se mea o. Awa e le iloa lava e tātou. Lo pa ia tu se au se fai tutoa. Se au o le taawali. Au lai ei se siama. Ia ona awhia i leo oe. E peina o le tūlanga na e whaata ua i pēa lapata inga o lo whapea ontu ina mai. O le mea o so mai lo mawau whau. Ke la ngonga o le mea picto i vave ia le pese le whaama. O le telefoni whea vea. Mea la lele koi ngā kama hui lele mai lau ke fongi se i siakia koi la ka email. Mai lau ke fongi se i whea koi la uvili. Lo na winga o se mea a whapele vai la au le tawhe iau au. Mana ia le a koe mili mar telefon. Sao Whai atu ai fwoi. E fulu e mar telefon. Ia, whai mar telefon. Ina ia whai ngofio na whatu nai me ia walu na winga o me ia ka ulma whau. O le au whai kokoa, wai ko kele kanga kala whai koa, whai koa o le ofisa, o le whai koa o le whale. O le whai toa al ta avale, wai kele ka avale a kako. Ia. La tu tangata matua tango iai, la kulka mai kiki kango iai. Ia po le anga inga fo ilunga o le pas. Whai te toa o le pas. Me le au o le whai koa o le pas. Tasin ngā mea. Tasin ngā mea. Whai koa o le pas. Ia o le avel ta avale, pea whape to tolu to wha, ave ka avale la ani. O ule ngau sau whai ngā luenga, ia ula kuloi kua. Mariki ar ko inga sa ula koe whai mele, wha kaule i whallo. Ia la sa whairua ele skanga. O le ki o le ka avale. Ki o le ka avale. Ki o le ka avale, o le ki. E wai ka kia solo, ia maenga whapena. Pato e foi whaatu manatu, ia o le me foi le lango le whai kokoa. Le me o le whai kokoa le, o yo sorry le whai kokoa le whaskip. Tep. Ia wai uma masawari. Ia anai vaenga whapena mo le silfia le tātou tunu atonu foi tā ua i whamanatu. Ia laka e lo pe kangolo au whai kofa pe o lo ngara ka un kafiu au. Kafiu au. Tong fulo lima. Ia, nei me whapena mo le silfia si tātou tunu. Ia tonu foi sosuan. Ia mana ia le nei lao mo le kali pokio ia. Ia, ia le si mea. O le tūrang foi lele o le ai sila fia e le se fea toi. Ia o whaamaru. Whaamaru. Pea e alu i pua toi fo i tua le whale. Pea tō foi lele mo le se feo o nai o tātou a inga o lo whapea o na tani mau mai i mauta malawa. A le sa ili taulanga. Le lopo le a o fese vaenga na e alu i ai. Mau ai oe pe na lua whatalo whamasesi. Ia po te tonu o se potu sa whai se fono, se tūlanga whape nā o lai iai ma se siama o loo. Ia ai mea lai ki anga pe ia mai ele wa ai. Ia e tāua. Mana ia ke peia e ina ia inga u whai mea ngā. O koe whai le paipa vo le whafo. Ui ka kou e ia le paipa i whafo. Anua kua sa o lo ele paipa. Paipa la ngā le au manga ia ngā solo ia e leise se alu ko ngā whakele la iluma ko inga malom kua ma le mateng nei. Au le au manga ia paipa la ku i whafo.
So se a inga lava e se a fale ta ele a vo ele umon ta pen. Ya merkamanga e piko i kua e. Ale si ol pala au ya pa apa. Pa apa. Ya. Kamalanga wa mana ya la wa ina ya inga vo ele ya wa mai la pai pai ilu mo fal. Kau ngu wa kulo nga ko furo le pai pa. Furo le pai pa. Ya fato. Ma ya mara e ngale sa sau ya fai le la h alu lo ko fa. Alu lo tonu fa. Ya la tulo ya ma ya te tafi ma au va nga fa pe nga ya ka nga sefe. Yo. Tau. Paula le pausinga pongol me nga fat. Ya wa longa ka ele fa malu la ai kongol fale. La kulo ya kausami. TV lo lo. Moelo. Ya. Le famaloski. Le famaloski. Mar Paul me o famaloski ngo kwa ke mile la ku. Yo. Mana vala ku afe tona imato po fe sing savali. Ya nga ilo fale la ku lo famalu lumal pai pala iluma ya nga ilo kong. Te me lo kala ka me ki umar case. Yo. Fatalo famole tanga luenga malo ya tau fai pe tau mai fa solo maka ko kalor ka Patalo fa mole mtanga luenga leo fal pui malo to futa ina malo la mo nga luenga malo tau tua si tatu tunu pa engol tatu sanga le mula utele patalo fa le uso le tutele i mangala mole va engol tatu sa le fale i mangala sa fo neta ya pesi foi le uso tele ona ita vale wo va ve uso mai foi le ita le on ya fa malo lava fa talo fa foi fa ftai le malo le tunu ya lo fa nei le fa nga luenga malo lava malo le nga le lo to lo fa me nga sa mo yo le lo fa ya al fa talo fa mal tanga luenga ma ya komisina fa lulunga va nga ese se yo le lo la fa nga luenga tanga luenga le malo la nga lue malo le tawa tai malo le on sai ya ele fai ngofia ia nga luenga lo fe ngai mautou patalo fai le uso ya mta fa wa kiki ya olo fenga ben so o kau fai mai alu le fale so ese kula nga fenga luenga ko patalo fa fol sunga ya tuena ya fa pe fole sunga ya falongo ya malo la vale tawata ne vai tau fe mga luenga ya manuia ia lo fatele tu talo fa Samoa mo to la to foi le wo su mai fa wa ia malo la vale su mai foi la o le uso ia na po ia fa sin malo lo ya mana to le ta fola sinata o le tulanga pe ona ia le lipoti le le ofisa fo yo lo fa pe ona fa mo wina ia tulanga o le fa ma il terminei il fitu aso taruai ia se ia o mai salopo ana nafi ia o le fa inga o la to fo wa fia il fa mai e lua afe lua se laus fulu mo le fa lua afe lua se laus fulu mo le fa o le fa inga lava o ila to wa fia il fa mai talu ona amata mai ile aso fulu mo le fitu o mati e valu afe lua se lau valu fulu valu afe lua se lau valu fulu o la tona maua ile fa mai na malanga mai fafo ele ngata o faleolo ia fa pe fo ile wafu i matautu e to fitus formaltas ia o le fa inga atoa la ila to uma o e ua a fia ile covid pe ona ia ile lipoti e valu afe tolu se lau limas formaltasi valu afe tolu se lau limas formaltasi o ila to o e ua maliliu tanu mai le fitu aso taluai ile lipoti pe on tu ina mai ia e to tolu a le fa inga ato ila to o e ua maliliu tanu mai ona matalia fa mai mai le aso fulma fitu ia se fulma leono ia pe o le tulanga na lo ta oto ai ia le lipoti pe on tu ina mai ia el mtanga wenga ia e me se fo yo la to wo fa mo wina tu langa pe ona ia le fa ma ia il nei fo taimi ia mo nei fo vai tau ei
tulangana o tātou whamai ia o le wa sau vai aso a ia pe o le tulangana le wa to tele o lo na winga o lo pesi lava whamai ia le to titi lo sa vali ka ko le fa ingal fa furuafe ia manai e o lo maliu fa pe foi la to o lo fa ta o tolia ia manatu lava manatu lava inisio la nga se le o fa maua le ia fa mau ngam tanga luenga ia pe foi inisio a fie soi fu nga fa pena ile fa mau ngam tanga luenga fa malo o fa talofa mo tanga luenga soi fu malo loina le titi nga luenga lo fe ngai mai la to fa talofa le officio pulenga pe foi pulenga ia male lo le tanga luenga fa talofa le fe nga luenga a to fo mai ma tau soifua mai la to mo lango po le matata po le va nga le soifua malo loina ia fa talofa tu talofa Samoa fa malo mo nga luenga o vai ngol tato fa mai ia la foi tele la to la ve ia ia lo nga lu pe ia ona le nei vai tau fa talo fo i le i simtanga luenga o lango le nga luenga soi fu malo loina e pe o le tanga luenga le fui mu va lua i le nga tanga luenga i foi le ta vale fe ave ai nga se ia vili lo la un me la foi le o le ambulance ia ale la tulta le falma ia la tulta vale le tanga luenga fui mu ai va nga na atalo foi le tanga luenga fui mu ofisilo pulenga mal la fanga luenga toa ia fa talo fa foi tatou talo fa Samoa i fa pe foi le vai male tanga luenga le malusianga fa el tisi ia fa talo fa tu ia tau malo la val nga lui ia le lo fo le tua ia ele ngalo tau ta po inga la ma tua ma tal sanga la fanga luenga ta po ia pe tau fa ia o fe nga yo tau male tau faiti o pesel covid pe yo tulanga na le apo i pe ma tu ala lo pe malo le tunu wala vane i fa ma faina i ma fa le tulanga pe ona ye fa ma le la wa o mai wala ta tu te wia ta tu te fa nga ina ina ia fa pe ona talia tuai le tulanga pe ona ta o toil fa ma i si ta tu tunu tau tu na ma oi ngone ngalo la fa ma stino awana ingalo se fa malo stino ya fai maua sina toa ya maua fo ile tulanga pe ona to fa fo si el malo ya mata lo na tau fai ma fai sina fa malo stino ya tite e atu fo i tulanga pe ona ya mata sami me ai palen wa sel ta u tulanga le ya mo ta to tau singa o lo lava tino ya o e lava e tu watu ye tulanga pe ona yet dai mana fa manatu fata sul val mi ya telefitu man wia le ala mal leita au si ta to tulu pele Samoa ia malona taulanga pele o pia ia fa pe fo ile ofisa tu tono le kale si ai tamalingi nei tu ina to el ta to fa sala longa manatu le wa to e fa wa ta to live Facebook live ia ngalue mala uso le asona fi mal pona po ia o le mo se awala fa ona fa awa mo le tai ia ia fu ngai sa no mai fata le na lu fa le pe ale ola lai mo ta to pa nga ia tu no ma o le ma le pe nga fa ilang pe alu fa le i se me la ma fa fa ola lai ia o le wa fa tai ia le wa to fa si awala le ma futai tato le te fatal fato lo manuei nei tato tunu ma le office to no le kalesia le mai mo mai tunu mo mau e pe mo mai foi inu tua i Samoa nei ia au puo foi la mai le ta au au puo le ta au ia ona la ole o winga lo wa le tau longo mai foi nei vai aso ia man nei aso ia o lo to file mu la vai e pia tal fata io pia ia male ala fai mai ia au sfuluiva minuto te elefitu i le tae au nei o la stofi ia i nei i se o tātou
atunu pele pia manatu le a se atu tātou por kalame mo le whamalostino le ola. O le whamanatu le tātou por kalame ia isi teime o le aso ia e fuisina whamalostino ia e soani fu nei vai tau ia tātou ma le whamai e wala a whapelo le ufai pai luma le whali o ngā maangava kuawa la au ta maite mai le la e ta pena il ta elenga le pai pale fafu o ngā uma sa vali sa o i kongu sa whailo le lau ai whailo kari ngā sua le fia le sina whamalostino ia ta ua whamanatu o whamalostino le ola o mea ai pāleni o lou tino pāleni o lou maualunga ma le mafa o lou tino ia tahu e na pāleni o le tino momosi ia ma le soifua umi tātou po kalame ma le whamanatu ia whaatalofa atua i le whionga tola foa ma le tātou whalkoleni i waiwa se tai ia tapena ino le tātou po kalame o le whamalostino le ola. Exercise is life. Famalostino oleola. Le la ka kolai I mangava. So skangaka e ngai exercise no por pa por la por le wa va pe ke pa ai fa yo exercise ia tona pro mangava pe pa fa lo mangava. So le la ka kolai mal fa vai. Au le po le la mangava oi ia au ka fara ho I la ka ko ka nga ia. Wa I le pe ke le ka ko e. Ia au ka fa ia le la fa ka ko I kusai. As dua tol pa lima ya compré lo manga 30 seconds ya you recover lo manga ya coger le sec as dua tol pa lima ya coma usao 30 seconds lo manga le ya coger sec mulmuli as dua tol fa lima ya usa o café la fai ale la ve foi la o café lo kingo ako kasela le wait ke u usa lo kingo ya ka milo lora ya has dua tol fa lima ya komande avale usao mo lau clear le lo mangava ya ko ku mai lunga le se ke lo lua pa camilo ku lua dol fa lima komande usao 30 seconds ya se ke mulmuli le mangava le foundation por favor ol fale le fai lua dolu lima okay le la o la ver cambio I la le que le ya le fala bla ka ko pe au rumal ngako fai singa la po mo ka ko le la fai pa piko mo I rumal ngaba sawa lunga I lo wa sawa ngadalo has over ka fia lua bolu fa lima ya koma wa exercise le ka wala le msa alo ko la ka wala bang fai le mura ngai e ka tisia o pe umi ngai fai so ka wala bang ko do se ka lim ya wa alo se ki lo lua as lua bolu fa lima ya koma le 30 seconds lo mangava wa clear le lo ai ya ka ko lo le se ki mulmuli as dua gol fa lima ya okay ela ka wa kula papa po se ka o sida po la papa le ko le mo lo mangava di la ka so le lo kingo ya mau le lo mangava ako
a mea ka kongi e whai asinga la po. Te moi ai whaisi whai ka o lau pakore. Ai au ngā kene. Kai ngofo koma le pe ko sulu fasu se kom mangkore ka vidi lo ura sa pen so ngofo se recover le ya ngai kuro le dunga meka ko ngi makua ye po kanko wo vai sing overweight kuro le dunga sa balibari ya so balibari ki ko le se kaurusi ambigo ngoi sor parte Agostino Ureola. Exercise is life. Exercise is life. Famarostino Ureola. Toi taliu mai tātou por kalame ia se whapoponga nā tātou whamanatu por tātou o le whamalostino o le ola. Whamalostino ia o le vaenga o le tātou soifua ma le ola. So soani ai tātou nei tā au. Ia o le me muli le muli mai por kalame. Pea la kau whai mai o le whamalostino wat fio. Ia whamanatu o le tātou watunu ia o le me ai paleni o lo tino paleni o le tino momosi ya soifua umi o le ola umi fa malostino le ola ya o lo nga lueva va lua ile tato falcoleni ale Hims Fitness Center vai va stai ma le fionga e tola fo ya mal tato EFKS TV da longo pel tato tunu ia le ta o le fa malostino nei vai tau mana tu foi ele fai longa ai se matua o ai lava mai le te mai titi o Talofa langa ika mai ki wa mkoi na popo ya lo ina ta wa ko ina fa nau ia le tau longo le au ia o le tau sami paleni ia ma fa paleni tino e fai na soi fu fa lo ai la ko fatala la kulka ko kala kaule wa le mai Talo tau mo vaenga Samoa fa mo wina le official tau le tula afa le lima le tae nei aso tofi nei lua valo perila lua o lua tasi winga le tau au susua savili o le to elau o lo oftia i pesa Samoa mai a fiaile tunu iao ma timu inisio taimi vaenga mo upolu e au aoa inisio taimi mana i timu e to uluwa vasolo ai fa apea wila ma fai titili o no iai vaenga mo savai e au aoa inisio taimi apea na timu e to ulu va solo ai e mo mai le stato talo tau ia ile tau le lima poi ile afalsutas ile tau nei mo mai le si fa poponga o winga lo al tau fata al tatu tala na al tau dewa ma ia se i ko e kope mo me stato talo nga te fale ya ta ua mo le mamalu le tunu ya o afo yanga o le afa pe ona e anga iai ya ele ngata mo la to o le afa pe ona nga mai ya mo nga ruenga i pianei ya ai me se fo la to o le afa pe ona anga i utai le bau la to fo le anga i le sami ya o le tulanga na o lo ta o to ile talo tau ina ia fua ia ia fe au nga ruenga o le so ya ila to fo yo le anga i uta ya se tau tu na saunga le mu si tato tunu ya o fe nga iai fe au nga ruenga o le nei fo yaso ya o nge i iai se tulanga ho le fa tata lunga le finga o le fe au ka mo fai lava inga ia fai le fe au ina ia tau nu un mia ya fia ho ila ia le ma to ya nga i kai ya la o mo na tau le fe au le aso ya ka we foi ninguém yaso yon fe au mga benga ya le afenga yai fatalo fatu ya la to o lo fa pe ona anga mai lunga le tele
ia se tautua nalo saunga le mūlo wanga I mai, la tau foi o lo whapea o na whiwa I tāwale lau pāsese, ia o pasi, tūlanga o mawhapea na, ia se tautua nale tūlanga I peo na iei, ia sa o le COVID, tātou te nofo wā I lunga o le pasi, ia whapea na foi la tau tonu tāwale la aiti, ia o le pāsese, ia le lopeko o luma matua, ia ma lau tāwale, ia o nei tūlanga o mawhapea na, ia ina ia pui a pea, lau saunga le mū, ia ma tūlanga uma ina ia awane I maua stasi o tātou o lo a fia I le wha mai. Mo I lātou fo I wā fia, ia ma lo le on sai, ma lo fo I le wha paripale, ia eu lava ina whengai o tau mamai o le tino, ia me se fo I o le wha mai I beo na iai, ia ai tātou te talo pe I le nganga o le tua e fsoso ani mai, ia ina ia tafi e sea, mai o tātou maota malawa, ia me se fo I o si o tātou o tunu, ia lea fo I wha mai o lo a fia ai tātou. Talo le tau mona ngā taifale o Samoa, wha mawina e le tūla e afo le lima le tai au nei, a stofi nei lua valo o pere lua o lua, e wha pau mai le vai luanga o le poana nei. O winga le tau mona ngā taifale o au e angi maa leo sa vili to e lau, a ngā i le vai to e lau o lo a fia I ngā taifale ma o ngā sami o Samoa, va inga ngā taifale I mātū mo le so, e angi sa vili o le to e lau, te vili mai mātū, se fulu lima le lua 5 kilomita le tūla, ma wha solo I na angi ma lie, ma le lau tasi I nisi o taimi, e pua oa I taimi e timuai, o ngalu e tasi tesi ma le 5 I le 2 mita le maurulunga. O le vaenga I le ngā taifale I le tu I saute mo le aso, ia e angi sa vili, o le laito I lau, po sa vili mai mātū I sisifo, se fulu 5 I le 5 kilomita le tūla, e pua oa I taimi e timuai, o ngalu e tasi tesi ma le 5 I le 2 mita le maurulunga. O le talala le o le tau fata ma le tala o le taifale ia a manatu le a faina le wa e se foi le la kunga nei ka ia ia e lava ma ua ia e tauli mai no le tala le tau ia pe na nga lu mai le official vai tau to fa talo fa tu le official vai tau ma lo mo fe au ia a tu inatu o lang mai el tatu company ale motonga. Alo aftai na tole ua afa tonu ale tu lai fitu ia tel tonu manatu ole a faista to malolonga ole a faisi na fa fianga ia fa lo mai e o au ia to te mai ia ona to fa wa le o tatu Talofa Samoa.
fianga fa no fo mali e fo ila fa mai le tai au ya tonu fo i naua lau anele nga se senga ka au le au nga se se maruta au e maruta au to ina malom tua ya na fo wa fa so solo mali ile anga ingol le tai au ya na fa fianga ya e fa no file mo fo ile puti o tai au po le pukoko ya po ale va ngal na wa ya fa malo la vai au nga sese ia i foi la nga sese o fai kuai la kiki ya ai foi la marka ngaka foi le o fiu e fangu kaya fa me fa mai ma ala ua la bo foi mai ai luga foi la bo foi mai ai luga ba foi ba kusanga koko kare nga se ole wa au mai ngo folo i luga au mo le le ka kalo le loko sko inga masilo mo kuele i go foi lu
Malo ia winga hoinga ni vai tau. E fai mai le skoinga so ka ko alu ar ko vikir me ari. Ko vikir me ia nai vaenga na. Mo le silfia mana e fa manatu ale sunga ia ula le ta mi tu ngamara le mafuta mata to por kalam. Pe mai ula le. O le simme pe se fa mai. O le kango o le si le maskalis. Yo. Uma for kango for le si le mask. Aleska. Uma kango for le si le maskalis. Lera mali e wa pe nga e me nga ufa lo ngoi nga fa hilmele. Se mai so se mas nga lo ko lo sa. Ia sa oi. E fa penga. Alo la ko me se mas ko mas ga numero cavale. So what we con fa lo sa oi. Se con i merma. Ia ele fa mai ulale. Di e awal fa e sa ola e pe sa o ia la ko vikir kamang. Awal fa nga fo le si le telefonga le si. Ya alu e sa ili lau telefonga mantua fo ita lau telefonga ie ya fai mata musika ya telefonga fo ile le fo mai ya kamanga on kasia ke ulo oi kia ilo ke kasia ke wa kia tia ya tu ai nga telefonga la le mat fa nga tua kamara le nga mai ole pepa solo ho ile solo ai ia toi on ia leva i tau ai wangi ngalo telefonga tau longa tatu Talofa Samoa si tatu tunu pele fese me te anga ai ave telefonga yo ave telefonga ele fai mai le fa la ulo fo ile le soi fo malo lo ina le tal no mai le sunga le li fo mai aulungia ya ele fai ai lalo yo ele fai ai lalo telefonga ai lalo le ua ele fai ko ilunga mo aulu fai sa o lo fo wa ele ska ka fo sa o le sa no nga le li fo mai fa talo fa tu le fionga le li fo mai aulungia tito e mat fal tu man no fa halo ya pe ma futa man ni ta ya ma lo la wala fa sa o le fam na to fo ma da ngai ka ke vai o la fa lo ya la ya lu maskila le ya o le vai nga fa pena telefonga tau si le va ya mato anga te tafi a o lo na winga la to anga mele o so fo ma lo inga ka le fa mai de o le si foi tu langa pule o le tau nga ta e faile siaki faile siaki ai o se meta o tele ai me sai la to voi pe o lua tolu maftua ia po wa ia unga foi o le tinga al fa ia me fa pena man ia lo vave lo fa siaki ina ia mautino o lai se fe oi ia pe sau foi se tali o la wa mau ina ia fa lo e sio ainga ia ma matai lona faile fa no fo sia fa no fo sia ia tu no le ainga ya wa ese le ta o le tu la mana ia lo ko na ana ko na fa sia ki ai awona ingalo la ngai ka ka le tal no na fi fa na tu mai pe mai fa pe ia fa forcia esfutala il fa ma ia pe ia fa ma esfutala fa sia e se pa angalen matal no na fi ia fale o mai esfuta la sia o le ma wala por suta la so se va en ala pe se longa te su fal mai to suta la pe te su fo e va il fo la fo ma ia to nga va nga fa pena ia e pe ia le ma volta la esfuta la le ta o le sia io fo kai ka se ku fo lokala se lokala fo mana ia te le pe di makala ia te tau pa ula ki foi la le anga lua ka la le test ta la le telefonga ka ko fo ma ai ka longo ai li si fa ma fa tua ni vai ka ko vici pela ka to evelina walika la ma futa mal ta to por kalame o te ale lua i le asolulu i America
ia whaamalo mai tātou Port-Kalame, ma le atunu pele o Samoa. O loo mafuta mai Indianapolis, Indiana, sole. Whainga kaha ka unga le mea. O Indiana e Amerika, mafuta mai ai Evelina. Mahatai Evelina mafuta mai tātou Port-Kalame. Ia, malo lava, atono manuia pitonu o e mafuta mai ai. Ia whaatalo whātu fo i tātou tama whānau, o loo tau mafuta mai nawa e ngole atunu. Ia, leu whaasolo tau le fiafi. Wa leu te ale lua. Ia. Malo lava ngā rurue. Ia le foi la afu nei aso. Ia ngā i whale, ia si tau tō nasa o ngā le mu. Ka whapea ngā i whale. Ia e lofa fo ia tau tama whānau. Ia o loo ia il nawa e ngō le atunu, Amerika. Ia whapea fo ia tātou pā ngā uma mafuta mai Amerika. Ia ma whātalo whātu ia tau malo lava ngā rurue po le ale taimi. O le me mauti noa ia o le tūlangi lea lea po le vaitai a le o le kai au wala talata sululua ia ngā wake a sululua wala kalaka le fiafi ia le tūlanga le ia i le taimi mo le sila fia le tātou turu Whatarofa i nai e tātou paanga o rofa pēo na ngā lulua i ngā luenga whawaitim ia i New Zealand Australia ia tūlanga fo i pē o na i ngā luenga le ne fo i vaitau ia ma lo le ngā lulua ma lo fo i le laupapale ia ma lo fo i mafuta mai ia tātou sauni ngā lotu e peo na iei tai au ma fiafi mana tu lava ia ua mafuta tonga fo i lo tau soifua ua una ma leo la ngā lulua ia ona o fe au wha lea nganga o lo wha peo na tui nā tui lunga o le ala ata ia ua fo i le tātou o tunu i nā fo i atunu e ma mauro tau au ma wai ia manuial nei aso i ona fe au ma ngā luenga o la whenga iai tau tua nāri saunga le mu ia tau tua nā fo'i ia le sawa o lau tāwale i lungo le altele o lo e malanga ai. O nai tō siusta lai mahuta mai tātou Port-Kalame lita au. Tai nai tō mahuta tātou Port-Kalame au te pole. Whai mai ua misia sunga whai au ia kolseta. Ia. Nā nei la fiafi ia lewa mautinoa lewa la tū tātou live le uto watu tātou lai ia e maua la tau maftanga malsunga whau ia kolseta le tātou Port-Kalame whiawhi surau lama ai whaftai mafuta mai tātou Port-Kalame le nei tai au ma lo lava mafuta mai kati au asiata ia o loo whaatalofa mai tātou Port-Kalame ia ma moli mai ona lo whaanga i siana e kāle sia i maangele sisifo ia mana ia ma whapeo maua mai tātou whasalaunga kāle sia mangele sifo e whakasa ia o lo alofa mai kia dia la siata ia te utau nei tae au ia ma whamalo atu ma whamanui atu whea mga luenga ia o manu muipu o lo mahuta mai fo i tātou Port-Kalame nei tae au whatalofa mai ma malo mai tau longolongo tātou Port-Kalame malo lava mahuta mai ia lo fatu tātou Port-Kalame mo utou vai ta songa le mu e mo fo ia o kau fa iti e le kau fa iti kia fa mai vai nga le ona la uma sania wala wa so fuala to ia ma sani mal fa ma ia te longona e le mo fa ia ta fia le telefonga ia telefonga ia ma sani tau singo le va ia ma le mele o le sanitaisa o le vaila au mo le tafina o au ia la la uma sani ala to lo na winga le metau ave o le suinga fo le vai tau ia ka le fofonga ke mi uma ia manai vai nga fa pena ia o malo fo matautia ia fatalo fa malta to Port-Kalame le taiao e fatalo fa tu fo malo fo malo le ala le taiao ia lo fa tu tato Port-Kalame po fena e mafuta mai ai ia fatalo fa ele mfaion fa ngaloina ia nei o tātou paanga o lo mafuta mai le official le vaenga o le fa matoto ia i mtotua ia ele ngata o ngase ia e mai se foi o ri mata mai te fo mai tau si soifua ia mai lato umalava o lo fa peo na ngā lulu ai ia ele mfaion fa ngaloina i le tātou Port-Kalame man fatalofa ia i tai au te tas manuel nei aso ia na fe au ia me se foi ngā wenga o la whenga iai mana ia lau fatalofa fata na maua i tala i le mau atu pea wa
ova maleono se fulu mo na tupu ia ila tau fa matoto wa fia COVID. Manatu ele mau mai se tala ia po wa fia se si le po wa fia soifua. Al tala na ia tatou manatua ia le tatou tamama tina fa pe ila tau o fa matoto i tatou talo ele fa ngo fia le mai COVID ma nga ia fa mai lo manatu. Ya mantua ila tu talo e malo fo lo sa fa talo fo la fa ngalu ngalu puno wa ila ngalu nga fa matoto male official fa matoto ia fa pe fo ila to lo tau sia nai tatou matua mai ila to uma e moli fa mai to mai te penal me ai va nga fa pena ele fa ngofie ia lo fa tu tatou po kala me mo to malo la vale ngalu lue. Ia o le sifoi na fa manatu o le mtanga luenga o soifua malolo ina. Ia wane i alutele le vava ai le tukulanga o COVID. Ai sila fo isi ngase. E pe o Michela, ia o tukulanga mapena o le toto mawalunga. Ia awalava ne i ia tutusa le leile. La walo e siaki au siaki masani. Ia malo walo fo e siaki COVID. Ina ia pa leni le lei. Ia ua nei mamafa pito tasi ia lau sila fo ia i lau lava tangata ia e mese fo i o aunga o lo whapeo na fiai. Le si vahanga le whatau le tau tutule lava le tātou whaalaulo ina o le tātou whaamalostino le ola. Ia o le vau ia o tātou male se i le ngase le whaamatoto. Peo na maua peo an tau longo le tātou polkalame. Ia ua whaalaulo mai le vaenga o le whalaptonga o whatungao Komiti Foundation le tāua o le whaamalostino no le alulunga o le whainumelo i lātou wa afia o le telangona e pe manatu po kalame o le si vaenga tāua o le whaamalostino le lai taulongo ia atonu o nei taimi a matamata maali ia le lope ke ua sponsor mai ka kou e le vaenga le whaamatoto le whalemai ia vailal masau o le alu ka maleskingo toi fo vailal ma ngai al masau o le la kota ka maleskingo ela ngale kama ialu ala ngai ele o ele o ka konga le ia tonu ia lo fa mai fa ma toto ia pe fo ia la wa ngal foundation kidney foundation ia ma sponsor mai tato wale ka ulongo ko ai ka uma ia nei va nga na ma fa manatu o lo alo fa mai le tamaya kauli sini Australia i tatou por kalame le tao fa mai le fa malo si el tamaya kauli ka kaunga fai fua ka ko test mana ya fa manata malo le fa le tao ya lo fa tu tatou por kalame moe o le fa talo fo ina i matua ya tapenanga fo i peona yai ya so fa show ia ai mesel ne vai tau lo fea ngai nei fa nau mala to mea o ngai mauta malawa ia na no fa manatu ia lela o le stofin nei salo po tai au e ti wile si mea onga ia ale le lo sila pe ia i mto va vai ia po o uma na fa mai ale le ona fai ia ale to molina mea onga nei fa nau ia i fai a onga wa fo le lato va vai ia ma tulanga fa pena ole le so ia o ai lava wa au lia mailo na so i fu le so ia ma fa manui atu ia le lo falanga le tua ia wa tai mai so i fu ma le ola au lia mai le so na fa na mai ai pe so i fu mai ai fa manui anga ma sani al tatou por kalame ia lo fa tele le tua fa tele ni siaso fa tele lo malosi ia fa o pe o italeni ma ngava ia wala wale tau ina na ainga o le kalesia ia fa pel tatou tunu sanga fa teleina ni sa tele ia fa fia ina o le so manu tele to was so fu le so ia lo fa anga mal tatou por kalame Talofa Samoa ia o le fa Talofa masani la foi ia i au nanga se le kalesia ia pe ona ia le atinae ia anga i mai le fale mata anga ia me se foi la nga tu spa ia manua ia me se ia o le tulanga pe ona ia le o nanga ia le falom tus ia o le TV lo wainga ia me se o fonga fale ono e pe ona ia o nanga masani ia le leilo so tai mai ia fesili mo la to fo i fa ulu ia wa fo tulanga e fia mana mi ai le so swani
Talofa mo le lau al fono tele o fionga le tai fono sui tai fono lau sunga le lau tusi ao ia le sunga le tupe mo tu faltua Talofa tu Talofa Samoa mo tu malo le alfa il nei tai fo Talofa i lau tama le kalesia lau fionga le tai fono mal faltua lau tusi mal faltua mal lo lau fono Talofa no fo komiti malo le alfa il nei tai ao ia fe au mga luenga ia Talofa i tanga luenga le kalesia paululungo mtanga luenga male ofenga luenga atua ia Talofa tu Talofa Samoa malo la fa malo losi fa malo si mai fa umale tu va yaso ia ai foi wa fia le fa mai ia olo lava ia tu langa u fa to mai ia mo le sila fia le malo tatu fenga luenga Talofa ia nanga ese ai kale si o lo tu ina so tatu tunu na tatu tangata Talofa tu foi Talofa Samoa mo tu ile nei tai au ia na ona toe tu ala lo pea ia ile mamalo le tatu atunu ua anga tu mo fe au mga luenga le so ia tau tu ana lau tali fonga tau tu ana le vai e staffie yo au sanitizer ia misio le tau singa o le va failo tu pui ia ma tau tu ana lau tui lau pepa tui ia e te anga i mei mao e wa fo i tu langa i pe ona masania i nei vai tau ia i le ngata official malo ia ai me se foi o company o fale o loa ia tulanga uma fa pena ia awane ia se fitena ia malama i tato uma i tulanga pe ona iai ia le nei foi vai tau ia maleta o tonga o le fe au manga luenga lo tato ngadu ai fatau tato taimi ai ko lua ngai o kai au tato lo faanga ma sani asfaraile ia o sina ata i le ia sengi sina ata ia sengi ia matato lo faanga ila sa tayao a nani ro pati la ma futa mai Clinton i Manurewa i New Zealand ia fa pe foi ia Lily Cafe Fruen la ma futa mai o tahuhu i New Zealand to va to alo faanga ia langa o ngu ma ngai ia New Zealand o tahuhu ma ma o i Clinton Manurewa malo lava malo ma futa mai tato por kala me alo fatele foi tato tama fanau i nai na vai ngola tunu ia faithful Talofa le sunga ia tulanga tavita e ngai ngofo la kai le monga ngai o tau ia Talofa tu so ma o mal tato fa salonga ia lo fatele tu Talofa Samoa mo oi mal to lua mal fanau ia manatu no tato ten ia dale tu la valu nei tato official tu ia tono manuel melo alfa mai ai fa peto alfa mai ia lo fatele tu Talofa Samoa ma Talofa ile malei fo mai nei tai fo ia fa wo pepo kala melo ala tele fa kasa TV televisi lo ainga ia mai mo mai ni telefon mai New Zealand ile o mai Australia au nanga le TV fitu ia paanga faito lua male fa kasa TV tawala Pacific TV ia fa o po kala mel fa nau touch fu le uli fa na tupea ila o nanga fa mal malu le tu e tato fa manga luenga o ne ngalo lo tu to fa fonga ile fa fol le tao ia fa solo tu ile fia filta to po kala me sulo ulama ia o le fuwa to e fa ira to live tato po kala me to e feilo e nai to ma sunga ya tavita nga le wo misi sisi le mai nai to le sunga fi au ile ason naf ia o le tato sa mo to longolongo le tal fitu telefon mai New Zealand mai Australia ile ala ta fitu ia fa solo tu ai tato por kalame ana nei ole awale ai ni malili ia mal tato por kalame McLeod tota tato series drama series ia fa mai fo i au nanga ile afia na nei au nanga le tato fa kasa TV ia mole nei aso ai fa malo lava ma puta mal tato por kalame man tu se talo nei aso tato to mangal talo pe foi ni va nga fa fita u le fe ngai mai tato ia me neolo ia fa mai ia tato tal sia ila to fa tato le ngase ma fia ia fa pe foi la to fa no fa mai sele nga le tu awal fa mai tane yang sala ia awal no fa italaf lo fa tele tu tato Talofa Samoa ia manatu le tau lunga na tato Talofa Samoa nei foi va ngal taiao
ia moli le nganga whaafitai tele le Uncle Johnny i le tuina mai o lon tau au ia ua mawhai ai o na whaatino le wha moe moe tāua me se fo le momoli na atu ia o le Talofa Samoa i lo maota ia malo lawa sa mātou wanga o le tau tamali i lau whaafonga le nei fo i tae au ia manua vei fale i lo finangalo mātou te asu atu vai manu i puenga tātou toi whei loa i le itulai ono i le tae au a tae au ia ai mo le temi nei anu ia tele whi au mga luenga o le a whenga iai tō whāsoifua.